chỉ bởi việc ule hay tuần này metric exam question chung chang aron lar luai maya mi chung chang hi a politics lo lampang zong hil te ni boka ti in Mizoram metric exam kan lak ursun ziate ka ngai tuin han tui ni ve sim sim kha tulin riat na kaneya ni zandar riat le chan verik ma deuh khanin ka riat na ma sabera chu puwan riata Facebook post atangin ani a ta chuan puwan riata hian a question le khami a suggestion anin pek na le khapuan a ziak omakha aron tar langa ta chuan hetiang hian aron athuron ziaka kurziak hi eizola sikul pakhat zirtir tu ten an zilai metric exam tu te hena SS subject a suggestion an pek ni in an soya pakhat jok hi vo in atia nimin mars ni riat kha ani a mars ni riat sang ni som ni palia metric SS subject question ani thung han en kop hian ain an dan hi asaklia lo angrenga a sentence construction ba ka ain dot dan a sequence thlengin ain anga a hmu piangin makanti aniang thalak hi a viral view rengani aron ti ni he thalak hi hemi aron post ma po hian alo viral view to ni ti khata hian aron soi chianga ke chuan kalo hmu ve lawa tuna aron post hi ka hmu na ma saber khani a chu chu nizan nichina ka soi to angkhan mars ni riat zan dar riat le achan ve rik don hemi poshiatana a post ka hmu lai hian minute som chia a post atangin ala liamani ti chuan a soi zel dana hi chuan suggestion hi an school pre board exam question atanga in pe ni in school lam hian an soi ani ome hei hi thudi kani chuan suggestion hi anin pe fu chiang kuang hle ti na ani anga tin a fu le zual em na chu heng question te hi kumma salam exama ala chuak ngai lo ni in zilai ten an soya an rin lo deuh zona ron kalawang hian beise anga chang thei talo zilai ril rut wal zet an tam hle a zirtir tu le nu le paril rudam lo fe po an tam viau bokani he thil hi a serious hle maya en liam mai chin ni in alang lo MBSC hian arang lamin engtine motak malakna nei ngei se adu om khop mai aron ti ni ta chuan eta pusheta ron soi da tanga kan hmu pakhat chu a second para hian suggestion hi an school pre board exam question atanga in pe ni in school lam hian an soi ani ome aron ti ni ta hian pusheta hian an school hi aron soi chiang dot lawa amaro chu he question suggestion anin petu school hi chu a hria kha sikula poka anon in soi fia to ti na anita ni so yang deuh hian an lo in petak taka hei hi thudi kalo ni chuan an suggestion hi anin pe fu chiang kuang ni hian alang ta em mai ani he question hi kum masalam le kum danga po exam na la chuak ngai lo hrim ni in zin lai tan an la soi an soi thul ron ziak le zela chu tiang ani phei chuan han en wang hian suggestion anin pek le a question ron chuak hi a in fu chiang kuang a khovela suggestion in pe fu chiang kuang ber an ni ti kha mi pa ngai chin chuan kan thathiam vekin rin oma ti chuan hemi chungchang hi hian social media kan en zawa khelzui kha aron hlo chho ta viau maya ta chuan Mizoram au o ti hian mi pakhat post hi anon copy paste chu a post tu taka hi kan zong let le ka hmu mai lawa ama khan kan en zau lai khan a post tu ngei na a post hi ka hmu amaro chu tuna hian khoi group a ber khan nge ni ti kha ka chiang thei tatlat lo maya ta chon Mizoram au ina aron copy paste chungcha la ya hi kan han en le zoi anga ta chuan hetiang hian aron post ta a sangni somni pali HSLC social science question chungchang kha ti in thupuiron manga kasoi lawang ka ti zeta in lo hriat vek to tho karina wangin soi ngei ka dule ta zoklat dikna hian hun achana ngai tu te po in kan nau te hian mark sang tak score se ti kan du vek chuti rualin azir tir tu berin dikna kan hual suata fair lo taka thil kan ti du ani si chuan
kan school nau pangte a dikna engtin nge kan tu anga kan nau ten hena tangin rin ngam na le za omna engtin nge kan hlo thiang le kumin board exam SSB ka scheme of exam bu an follow me ulova hi chu soisel tur om lo exam question set tu ten an du angin an siam rem theyang ti a oma kan okay thei ati ni chu exam scheme of exam hemi exam dan turbu a blueprint nakha an zom me ulova achan po exam question set tu ten an du angin an siam rem theyang ti kha khami khan alo om ve ta wang khan ania hei hi khami ni wang khan hemi hi chu kan la pom jam theizela al ron ti nan ta ni kumdanga po textbook a question om lo naw pangin abu chung an riat na tanga an chan tur om zeu zeu thin chu thil pa ngai le thil du om takani jok aron tia hemi scheme of exam buina ati exam question set tu ten an du angin an siam rem theyang ron tia hi an okay thei mei baka khan kumdanga po textbook question omlo no pangina bu chung an riat na tanga an chan thei tur a om zeu zeu thin thu te kharon ta lang ta chu thil pa ngai tak kal phung pa ngai tin no pang tan po thazok le kan zir na kal zel na tan po thil dum zok ni thu kharon soya kumina ero chuan e question hi lo kalang ti rin ngai na om reng lo kumdanga po lakal ngai lo text question a po om chuang lo board exam question a lo kal hi chu school pakhat chuan MCQ thlangin note an lo in pesa vekani oma aron ti ni school pakhat an ti hian an hming hi a school hming hi an soilang dot du si lova an soilang dot thin sela a thatur hi ni a thil hi aru lang ro then soi mai la dik lo kan hu hi chuan ti a chu ni china kan soi tak pu hriata chu soi nen po khana in zul khop mai anin pe fu chiang kuang ti hi a hriat ngoi mai ni a PDF fo adar noi tak hi aron ti PDF dar hi ka mu chia lova amaro chu hemi kan hu phak lo lama te po hian alo dar na sa to ani kha thu kha aron nem het le ta he thila hian he school zir tir tu hian board exam question SSB ki asset nge nia question hi ali ka ti zo na lo piang ta ni ali ka lova question set tu ni box hi lo chuan he zir tir tu hi mismat u chuak tak ani ti ati theyang he thil hi chu thunei tu ten an chui chiana ma an lak ngei chu anga in ka hria ron ti ni a sikul kha hemi post tu po hen a hre chiang ti kha ta hen ron ta lang le ta ma ro chu a school minga kha aron ta lang lo le ta eng school tak niang mo a school le azir tir tu he board question exam SSB mo hi asset lo ni chuan a question asset lawa a question ni a leak out lo ni chuan suggestion hi a in pe fu ngar khop maya po helaya ron ziak tu soyang deuh hian an zir tir tu hi asmat thokhatani ti hi chu chiang ani asmat uchuak an ti kha chuan kan the thiam men ka ringa ti chuan heta hian thubel hi ron nei ta ni chumi thubela chuan he kumin HSLC exam hian soi hi lo hlo kan hriat ve lem lo hian soi hi lo hlo ve deuh hrim ni hian lang tatlat maya ta chuan alan na chana chu kan han ti na chana chu khemi school no pang zilai no pang nei ve lo chung kwa chuan ti khan metric an exama ar zau maya liam maya kan lo en liam maya amaro chu metric exam nei fa te emo metric exam life nei fa te tan chuan thil kha engemoni thuma khan lo alo om tlatani admit card diklawin lo sem chuak di te kha alang ta admit card diklo sem chuak ti te chumi nu an cancel le veka athar siam le ani atangin MBSC lam soisel na ring an ditani kumini eng kan ti te renge ni MBSC lampang hian thil atira tangin afu lo admit card diklo ten lo siaman lo sem chuaka an cancel le a tikhana tharan siam le ti te po kha a hriat thei ta ni ta chuan an han exam ta question kalphunga danglam ta dor maya antini kumdanga question hei metric exam to vek kan ni ka ringa polsom zir zauto hlom tan chuan ta chuan exam question pata na hi khami kum ahma kum thum halama question an lo set to thin dan te question hlui kha kan la khoma tang chuan eng hinge ti te ahma kum li kum nga liam ta te tang te khan eng hinge question ron kal dan eng hinge question kal phung ti kha kan lo zir chiang ve thina zir ti tu te nen le no pang te thleng hian mani phak tok tokin
chuan ama razu kumina chuan question kalphunga danglam ta dor maya zirtir tu tele zilai ten maktir viau chungin kan nau pangte quality tha nei tir tura sarkar ruwa manna angain an hrethiam antini tuna question kalphung kumin question kalphung ron danglam ta dor po chu zilai no pangte le zirtir tu te pon hriathiam na tam tak khan la nei ni achan po quality tha zok nei tir tura sarkari na arwa manna a khan an langai antini aron tiani adik khobin karinga helaya hian ichuan high order thinking system antita HOTS hoch mangin zilai bu chung thu riat tak tak na tanga chan tur chi in question hi setani aron tiani kumdanga in nau pang le zirti tu ten an ring thel na sa hle tiani ring thel lo ngai na poi om lova achan chu question hlui be semo khami scheme of exam dan tur kal phung anga thil ruwa manna a no panglo zirtir char tu zirtir tu emo khatiang tura nga ya exam preparation in bo sena lo nei ngar tu zilai no pangtang ka chuan in rin thel lo thei po ni la ani lo tien question set dan atang hian a hriat chu tiang ani lai chuan voin lama atita ni mina hi an post ani kharin omta mars ni riat voin lama HSLC exam social science subject chunau pangten haranti hloma wanga trapta hom an online school then khat suggestion ang deuh dia ka zona ron chuak omaron ti bokani hi a fel lo ang reng kho maya ta chun MZP point thu chua kha anon nei chun zom ngal ta zat renga MZP chuan hetiang hian thuan chua voin tukin lampang khan voin hi mars ni kwani Mizo Jilai Pol General Headquarters Aizol chuan Mizoram Board of School Education MBSC hnuaya HSLC exam nei meka social science le subject danga question chungchanga soihlo tak mai hi poyeti na ngai thu tak hle atulanga enzuya malaka tum anotitani MZP hian an malak na reng ani ma hetianga la kan tum hi alom ami mal tak pon ka ti HSLC exam social science social studies tepo kan tia tahen aron sexual ni mai thea amaro social science ti le social studies ti kha tu in anga khan ngai taila ma in social studies ti kan ti thina kan hun lai pon SS subject le subject danga question pattern fel hel le question shelok an anga soi tur hi MZP chuan tha ti lo tak zet ani anon ti ni tha athalo reng boka zilai no pangte le nu le pa te le zilai no pang ri ru thiang hlim tak nezirna konga in elna thiang liman nei the na ta turata na fui tur zok tena hetianga thil engamoni diklo shelo question leak out mo lo shelo ke mo leak out khel lo ni pon khatianga awom khan ajilai no pangtam tak kha ati nol theani chawang chon an future zong kha jilai engamo zat kha kumina hian metric hi engzat che ne exam ka shelo ba kala en lova ta khan a shelo khitlem ten ni pheka chuan mi sang telin an exam le kharin omtani chuta a shelok ve lo no pang mi sang tel no panga kha an ril ru zong kha ati nual theya an future zong kha ati chevek theni chuwang chuan kan ram halam hun tan po thalova hei hi apoi mai MZP hian chak takin ma la sela tin Mizoram Board of School Education how to tele chang tu minister ngei poina nasataka abo zuya thil sual thil diklawa omani chuan an phuang tok action depo an lakha beisei taila ring taila san chu action lak lawa hetia hanin chuangot na tan chuan anti beidon no panga kha hetianga thilalo tak ani chuan zilai no pangri ru thiang hlim anti beidon anti nual tam tak ri ru put mang tur le an future tur ngai tu khan Mizoram tan le Mizoram zirna ta hen thalo maya MZP malak na hi mi puiten kan thlop apoi mo in ka ria tin achang tu minister te le department te poina uluk zol zoka an ena he thil hi an kan ngai thu takanga yani chuwang chuan zilai no pangma khuwa ngai chungle kan ram ma kho ngai chunga he thil hi chin fel ni kha be sei taila engamone engma lo lo ni chuan an lo in set phone lo suggestion ten lo in pe fu tak taka an lo in pe fu chung chuang ani chuan le soitur kan nei lova amaro chu rin hlel tur omang thil alo omero hi chu apoi tak zeta hediang hi tun huwa hi chuan thlengnon to lo se ti hi adu om tak zet bokani eng metric ani amo eng exam po ni se eng level po ni se hetiang chi thil fair lo le midang
naupang dangte exam ve dangte ril ruti hnual theiang chu chi a thil a thleng ani hi chuan hei chu thleng non to lo ram se ti kha du thu sam ani tilai ha kan soi duatin thil kan bel du lok chu metric kan exam hian Mizoram ah hian tunma chuan metric hi an exam a metric kan pass to chuan metric pass hi chu na mu ngei tur nge zirna khovel zirna kal phunga khan metric pass chin kha chuan hna kha khami kan nam le kan state te ala pachiat lai kha chuan metric exam chin kha chuan hna kha mu ngei tur ngai na awma wang khan metric exam hi kan la ursun thina maro chu tun hnuwa hi chuan metric te hi chu zirna kailon kongpui pakhat han chuan chuan pakhat kha ani to maya state danga te hi chuan metric exam ai hian BA te tin HSS LC kan ti higher secondary hemi polsom pani secondary exam te hi an la thu tak to a metric te hi chuan exam ve ni ti poshiat lo khopian khanang kalpui mai to a polsom pani te BA te tin tuna phechot MA master degree te an ngai pui mo to a hetiang ni laya Mizorama metric hetianga kan lak ursun lutukna man laya metric exam zawina na mu nge na le chung ko chom na tur khopa zirna konga lot ling to anga kan nge na kha tunang din hun ne na te khin chuan metric pass hian kong ro nge mo chana suma sela asud lo na tam tak hian nei to wang hian hemi ril ru hi kan pai bawa chu wang chon metric exam dan system te po hi hetiang bung lo dewa kan kalpui thiam ero hi chu atul chhota em o ti ngai dan te po min nei tira chung chu toite in hemi chung changa hian reaction hantin maila reaction pon lo han soi ve sim kha Mizoram thirna ani angin kan du ve chu karon soi ani kalome